You first talk about her open verse. Ndebira abantu challenges zibakozire. I think umuntu nshitamira mu open verse ya Omega abasa kubara Maxima. Maxima and then rapper Kabiyo aba bantu babiri. Ari umwana ne bamweta Hilary Don. Ombanta bakozire ejejo gundi open verse. Ni wari kubachiza challenges. Sure. If you go check on his TikTok. Sound ye abana badizanire mu munonga kuchereza. No reba verse ya Hilary Don eri soft. N'ekindi hine wanochura aba batwire ne barebe interest ne batekateka hine okukiri intentional lyrics ziyatiremo. So noreba ngo ekintu cyo kirimo. So you want to sing mpaka Omega nateka kwiza rugogo. Na kujitera turya tayari cyane kubane basyaho kubatugino mbwijire kanya we ekimberire fane arabeshongozi ba Western Uganda bamwe abakazi tibakakasa Omega our surprised kubareba bari kusitamo omucyarengeje arabeshongozi ba Western abakazi you know yourself numanye ntaro z'abakazi z'abakazi bagira kandi bastamiro mu cyarengeje konka ekimo kitine kumanya abakazi no kugira ngo kintu cyakurengano yicirizo hanuka oshitamo muri ki no yiciriza there is when you accept a challenge because tibine kwiciriza abeshongozi bona barya na munonga babiki is that Omega no wari kubebembera right now so they should accept that takwebembera abakazi bonka oyiro haruna abashija bakwebembera abashija bakwebembera Omega stand is right now twasitamaje tukaweyinga katutandekere omu January up to right now she's number 1 artist from Western Uganda.